Halo guys, kali ini saya nak main tower yang viral tahun lepas. Lebih tepatnya masa puasa tau, menara puasa. Jadi kalau korang nak main ni, ada dapat boleh main. Kalau nak ganti macam saya, kan saya macam lain kan, saya pakai yang kenapa muka aku macam ni Apakah saya lag? Oh ni. Jadi saya nak pakai ni je tau, macam baju hari raya je. Jadi saya nak buka puasa dulu sebentar. Jadi saya nak try tamatkan. Kalau tak tamat pun tak apa. Ew. Okay. Sebenarnya saya takut sebenarnya. Takut kalah. Tak simple. Ni tower ni pernah viral tau. Macam pernah viral tahun lepas. Masa puasa ni korang boleh request juga nak tower apa yang viral tahun lepas dan macam cakap tentang raya ataupun puasa. Ikut je. Macam apa ke yang ke hari tu macam saya oyak tu satu hari satu tower sebelum maghrib. Yang tu saya macam belum habiskan semua. Jadi saya kena kita terapkan baju ni lagi. Jadi dia jadi botak guys. Geramnya. Kita ulang tau. Bentar kita MOCC. 1, 2, 3. Tereng. Jom cepat kita langsung bang. So we got up, everybody. Let's move on, move on. Let's just show you where we are. Better up. Better up. Better up. Better up. Kita nak sentuh. Jadi macam kan tahun lepas tu tower ni viral. Jadi saya nak try tower ni. Jadi korang kalau nak macam nak coba macam tengok saya main macam gini-gini, lebih tepatnya macam apa namanya tu saya pun lupa. Main tower yang macam viral tahun lepas ataupun tahun nanti, yang bertahun-tahun nanti. Jadi korang boleh request. Betul-betul boleh request je guys. Korang ikut nak request ke, nak ikan kuas ke, ikut je. Korang boleh request. Tapi kalau korang tak nak request, saya akan pakai hal yang saya ingat je tau. Tower yang saya ingat tu memang pernah viral tahun lepas, okay? Move on. I'll just show you what we are. Better up. Kita kena ulang lagi. Aduh. Mari kita ulang. Apakah kita boleh speed? Mari kita speed. Speed up.
Tapi saya overreacting. Sorry. Saya terlalu overreacting. Sorry so much. Wah. Oh. Mana nih? Maafkan aku yang dulu menyakitimu. Ini bukan endorse guys, sorry. Memang saya suka lagu tuh. Sekarang ni macam suka je. So listen up everybody. Move on, move on. Show you what we are. Ah, tak kena! Please. Stop speed. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Please. Ya Allah. Ha. Sorry guys, kita tak boleh tamatkan tower ni. Sorry, susah sangat guys. Saya pun bukan pro guys. Jadi tamatlah sudah kisah kami. Bye bye.